timpagyanon amin naglasa sadya kau pawaran mo sadi kau kalasahan silyasa mo way ngumi tanam wala na kau liasa nagnama pa kau kalasahan kau ay na kau malando magnama manusia mawasag magnama manuisoy pakatauran at sadya sila nakapag-text na kaminsan wifi sa load niya nangayo pa siya load hatiniksan niya problema rakula aw masul way na nga load mo nangayo pa kau aw masul na mus pa kau cellphone piyang reply sa ikaw magusos imparkala paglasa suway mo matanto kalasahan niya kau subhanallah ini impagyanon hubbur alamat hubbur rasul hubbus sunnah in alamat in malasa ko parasul suway ko malasa sunnah sin rasul uni sunnah sin rasul sallallahu alaihi wasallam mataud muna in kausugan induan kita nu sunnah sin rasul uni sunnah pag inang sin rasul muna suway kita nu magpapungot alhamdulillah biadag mo say papungot nyo yan susungon maybe younger pa kamo ba susungon suway magpapungot sunnah sin rasul sallallahu alaihi wasallam imagpapungot damit kan imagpungot hambok ding hamanga alamat sinikaganap singkadurog mo law nga Aisha radhiyallahu anha imbunal madurog imbunal hansam aw pungot niya na yung problema rikato di nagpapil mala sa harasul sabi sa nin pungot di maug misan bahungan pa in military in police ang kansila nagbahong aun pangakaran nila siya aun sara sing government sindi sila manjari magpahaba pungot di sila manjari magpungot sa in makainino amin bukom military at sadya elementary nagbahong pa simpungot di makajari ayaw ka magbahong simpungot mo sawat imparkala pagbahong pungot di na dumagbos impaglasa mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsaw pama nagbahong ko simpungot mo ang kanda bangaw buli rapat in pagbabaon mo impungot mo bang amin buli rapat amin bang aun kay ngatan mo may nang sawab ikapag pagpapungot ka sunnah sin rasul sallallahu alaihi wasallam uno pa sunnah sin rasul sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpataw na sawa makaraos kung mag-usos isab ay kamu mag-usos inyat to bang makaraos in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatauran asawa niya hambuk di mudjang matampal kato ya Aisha radhiyallahu anha in Rasul nag-asawa bukun karna tabiayaun nafsu niya sa in Rasul nag-asawa karna pagparihala akababayhan ta pagparihala ang mga nagkasyahid in kabanahan nila pagparihala ang mga nagkabalo kabayhan amunyat to in mga ding mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagusin Nabi matahisya mag-I love you mga asawa niya may pasawan no kami adya matahi in Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-I love you asawa niya sawab mita in kabtangan I love you kullu ma'rufin sadaqah in kabtangan sarayaw-rayaw in kabtangan malambot ingkab tangan malanab sadaka siya ang kanda suway in kausugan na to di mugto halaw sin 24/7 bangang buli rapat bisani mang damat mag-alabyo na siya masya Allah mag-alabyo na siya sawab imparkala yaon sawab imparkala pag-alabyo ibadat sa lagu-lagu para Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanda suway pag in Rasul before pa masjid simyum sa kasawahan niya simyum in Rasul before pa masjid damik kanunod pa'y sunnah sin Rasul supaya maingat natin ang kahatihan na to sunnah sin Rasul magsiwak siya masur daran magsiwakin Nabi madahan magsiwakin Rasul sallallahu alaihi wasallam di katuwayron siwak sa uning hinang mo kumakaw tutbras before magsambayang panutbras kaw before magsambayang kumakaw kul tutbras di ikabatal magtutbras adlaw sa imakabatal bang mukya uning kulgit amya ti makabatal kaya uming kulgit hinom mo pa yung tubig amya ti makabatal hadapon ni magtutbras di siya makabatal
di maka batal imag toothbrush, di maka ki simpag puasa nato impag toothbrush. Sawabin niya to sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law pasin nabi laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salah. Law sin Rasul bangsa jadi kabugat ha mga umat ko, tanto naraat ko sila magsiwak sa kahawa sumud in waktu sambahyang, sa kahawa sumud in waktu pag-ibadat, magsiwak sila.